talo fale malu le au fia. Ia o kele expecting au te e fai sau tau talanga nei tu la. Ia ai whaftai mo o le wapule matai tai. Ono le awa noa tu ina mai. Ia o au. O le tano matua lota. Sorry. O au le paolo fai mai tono le ainga nei. Na o miti a ai fua. E no ma whaatasi ma le tama o le uso o ai fua. E ono le atali i le o paolo mai le nei lo matua i tono le ainga. Ia whaftai mo le avanoa. Whaftai i mama whtanga ma ai fua. Tai mi umama tia mai e whai whala vele ainga. Yeah, I feel always sit there, like everyone was saying, she's humble, kind, loving, all those sort of things. I feel I had a lot of maulalo, ole alofa, yeah, like grandchildren was saying. I feel mo fateta inga lei, sa fai elan whanau. Yeah, I feel quiet. Ai ata pe a whaingi tok. So, fia na ia e ata pe a whaingi tala mahali e. Ia, a whai fo i toa na ia le ainga. Ia, she always laugh when, especially Uncle Fair. Uncle Fair always say jokes and everyone was laughing and I feel always laugh. Whaftai mo mawhtanga mwhaiona ona ma paolo mai fu nelo matua e ne ale ainga e vanga fa e no o mitia ai fua. So ai fua we'll see you up there when the Lord called us to come. We'll all meet together and see each other. Ia o te whai e ne tau talanga e le suafa Yesu Keriso. Amen.